Kubor nakaslem jong udongsan Hima. Meghalaya State Commission for Women kalapan pau ya ke Jingkendit Halor ke Jingweng kam juga Chairperson ke Commission klaim daya lingba dakaan. Ke Mscw kalapan long ke Jinglang ke Bakerki enin ke Sngi ke Khatlai terik ujelio arajar arpulai hadiin begir khot ke Mscw kila yu jingtip lingba kilat pathai kubor ha ke bau menteri sorkar ubak polling do lapan bena da ke baong bala wengno ya ke chairman juga ke commission. Hau kerwa kubur ke Mscw kalau ong bakni ke jingkran jong bak pol kalau ke bayat persya ya ke kendon an jong ka the Meghalaya State Commission for Women Act arajar san ha ke bala batai bah ke chapter 2 section 4 3 anam la manu ban sya weng kam tat hadu dalayo ya kalat jing pensai ke batikna ke Mscw kalau ong ru bau menteri sorkar uklam yo ya ke jingtip ke bebenya da ke bakam ba ke chairperson kalapep lain ke Southly ke jingyelang juga commission Handai haka jing shisha yakini jing yalang lakli de ke chairperson. Shu la tu ruba ke chairperson juga Mscw kalau UI yakini ke jing shaweng na ke kerdan ning ba kilat pathai kubor bar ke klem yo ya ke nu ke jing pentep halor kini ke jing shaweng kam bar ke klem yo ru ya ke lat ban pensngau kat kum kaan. Ke Mscw kalau Thalaiñ menteri sorkar ruba polling do bo de ban pet bani aswai ke jing shisha ke badan haka slam trekam juga commission syabun keren bar kentho ya ke ke bamdai. Ke Mscw kalau tu ruba ke commission ke penpau ke jingsong si namar ba ke chairperson haringkat kit khot ke commission gila pha da ke sithi RCN sya menteri sorkar menha ke arpau trek uyayong arajar arpulai ban menha ke arpau khandai trek ujemang arajar arpulai ban ekran halor ke tiga benta handai ke klam dan ke jing priang ya ke tiga jing karpahat